istorije drugih naroda. Mi znamo, na primjer, biblijski zašto je o potopu. Ali zašto je o potopu nije samo zapisano u Bibliji. Vi imate, na primjer, na sumerskim pločicama, epok Gilgamešu, koji govori o potopu. U Indiji imate legende o potopu. Imate među Indijacima, među Kinezima, među svim drevnim narodima imate legende o potopu. Evo nam stavimo da vidimo kako izgleda genealogija svih naroda na planeti Zemlji. I evo možemo da vidimo kako izgleda istorija u ovom kratkom periodu, najvećim istorija srpskog naroda i da vidimo kako je poreklo Srba. Dakle, posle potopa je postao Noe, koji ima 3 sina, Sima, Hama i Jafeta. Čak i ateistički naučnici prihvataju da svi narodi potiču od Sima, Hama i Jafeta. To je nešto što je neosporno. I sad gledajte, u Bibliji se kaže, bio je potop, bio je Noe, njegova sina, 3 sina, Sim, Ham i Jafet. Ono što moramo da vidimo to je da istorijski spisi govore, na primjer, Josif Flavije, biblijski istoričar iz 1. veka i drugi istoričari Rimskog carstva govore o tome da su Srbi potomci Jafeta. Kako su to Srbi potomci Jafeta? Dakle, Jafet je imao 7 sinova, od sina Tirasa su nastali takozvani Tiraseni, ili kako ih neki drugi nazivaju Tračani. Tiraseni Tračani, i o njima govori Josif Flavije. Među tim Tračanima najpoznatije i najznamenitije i najveće i najjače pleme su bili takozvani Trivali ili Tribali, a znamo da su tokom istorije Srbe nazivali Tribalima, odnosno Tribalima. Znamo da su Tribali živeli u Pomoravlju, u velikom delu današnje Srbije i Bugarske. Vizantijski pisci su upravo Srbe nazivali Tribalima, a Vladare iz Nemanjićke dinastije su nazivali Arhonti Tribala. Znači, Srbi su se nazivali po ovom znamenitom plemenu Tračanskom. Velikog srpskog župana Stefana Nemanju zvali su velikim Arhontom Tribala, a krajem Lutina Vladarem Tribala. Srbija se takođe zvala i Trivalija, to je poznato iz istorije. Kao što znamo, u 6. veku pre Hrista 10 plemena Severnog Izraelskog carstva su bili raseljeni od strane Asiraca po celom svetu i ne zna se gde su oni danas. Međutim, mi ako pratimo istoriju, ako pratimo istorijske spise, možemo da vidimo kuda su oni išli i kretali se i možemo da vidimo da je veliki deo tih plemena došao i na prostor Balkana i da su ovde živeli i da se mešao sa starosedlacima, odnosno sa drevnim Srbima koji su tada postojali i evo možemo da vidimo istorijski poreklo Srba. Da vidimo kako je njihovo poreklo i da li sa aspekta tog porekla možemo da vidimo da su Srbi izabrani narod, da su Srbi nebeski narod sa aspekta ovoga što Bog kaže. Da se ne kaže samo da su Tribali, nego se koristi termin da su Srbi i Iliri i to je termin koji se Srbe često koristi. Naprimjer, u Austro-Ugarskoj su Srbe nazivali Iliro-Srbi. Na zapadu, u zapadnom Rimskom carstvu su Dušanovo carstvo nazivali Magnum Ilirim. Znači, Srbi su nazivani Ilirim. I to imate do kraja 19. veka su Srbi nazivani Ilirima. Zašto su Srbi nazivani Ilirima? Ko je bio taj znameniti predak po kome su oni uzeli ime Ilirima? Naravno, falsifikovana istorija o tome puno ne govori, ali mi možemo da pogledamo istorijske dokumente. Možemo da pogledamo grčku istoriju. Prema grčkoj istoriji, prema jednoj grčkoj legendi, to je jedini dokument koji govori o znamenitom čoveku Iliriju. Iliri su dobili ime po svome predku koji se zvao Ilirije. A taj Ilirije je bio sin slavnog grčkog junaka Kadma i njegove žene Harmonije. Gde se još u istoriji spominje ovaj Kadma? Spominje se u dokumentu koji je zapisao Diodor Sicile koji kaže, kada govori o Jevrejima, najznananiji među tim proteranim tuđinima, on govori kad su bili proterani, kad su opustili Egipat, kaže, pratili su Danaja Kadma u Grčku, ali najveći broj njih išao je za Mojsijevu Judeju. Tamo su izgradili Jerusalim i mnoge druge gradove, odeli narod 20 imena, odabrali sebi sudije, sveštenike i pogrebnika. Pazite, ovde rimski istoričar spominje Kadma, koji je otac Ilirije, i spominje Danaja. Ko su ovaj Danaja i Kadma? Pa vi imate u Bibliji, među 12 plemena, imate Dana, Rimljani kažu Danaj, ima sin koji se zvao Gad. Ovde se spominje Kad. Reč Gad, što na hebrejskom znači poklon od Boga. Poklon od Boga posle velike muke. I kad vi kažete Gad, kažete Kad, K, to su krivni glasovi. I G lako pređe u K. I to je slučaj ovde sa potomom tog Ilirija, rimski istorija zove Kad.
je Kadmo. Pogledajte kakva je identičnost između biblijske istorije ovog čovjeka i grčke istorije. Pogledajte. Kadmo je po grčkoj istoriji izbjeglica iz Egipta. Isto važi i za Gad koji je napustio Egipt. Kadmo je pobegao sa Danajom. Znamo da je Gad bio zajedno sa svojim bratom Danom. Kadmov brat po grčkoj istoriji je Egiptus, a Gadov brat je Josif, Egipćanin. Poreklom su iz Fenikije, za kada se kaže da je poreklom iz Fenikije, što je stari naziv za Izrael, i njegov najmlađi sin ovoga Kadma je bio Ilirije, a po Bibliji najmlađi sin Gada je Arilije. I evo odgovor na pitanje kako su Srbi dobili ime Ilirije. Po unuku Izraelu, po unuku Jakovljevu, po sinu od Gada koji se zvao Arilije, ili mi kažemo Ilirije. Znači, očigledno da su Srbi ne samo potomci Jakoba, nego su jedni grani Srbi potomci i čuvene Avramove loze, znamenite loze Izraela, iz koje će doći spasitelj Isus Hristos, loze iz koje su došli apostoli. Tako da, ne treba da čuti što su Srbi uzeli to ime Ilirije po svom znamenitom pretku koji je bio sin čuvenog Gada, odnosno unuk čuvenog Jakova, odnosno Izraela. Pogledajte šta kaže indijska legenda o potoku. Da pogledamo sledeće slajde. Indijska legenda o potoku kaže da je bio čovjek koji se zvao Manu, koji je imao 3 sina. Ne Sima, Hama i Jafeta, nego Sarma, Karma i Japati. To je jasno kod nas svakome da je ovo hinduistička verzija Sima, Hama i Jafeta. Sad pazite, dolazimo do odgovora na pitanje porekla imena Srbije. Od ovog Sarma su nastali takozvani Sarmi ili Sarmati. I tako je nastala i zemlja Sarmati, koju su Persijanaci nazivali zemlja zapad od Persije, Sarmati. Kada pročitate rimske istoričare, oni će vam reći da su ti Sarmati u stvari Srbi. To oni govore rimski istoričari. Sad pogledajte da li poreklo Srbije zaista potiče od Sema ili Šema, čuvenog patrijarha. Pazite, Noe je bio patrijarh, Sem je bio patrijarh, ne Ham i Jafet, nego Sem. Od tog Sema će kasnije doći Aram. Da li su Srbi uzeli možda ime po tom čuvenom patrijarhu Semu, koji je ubio velikog krvoloka Nimroda? Vidite, Nimrod je pravio, ili kako kaže naše predano, Nemrod. Pravilno je Nimrod. Nimrod na hebrejskom znači mi ćemo se pobuniti. On je zidao Vavilovsku kulu. I on je krenuo da ratuje protiv Sima, protiv patrijarha. Istorijski izveštaj beleži da ga je Sim sa mnogo manjom vojskom svojim ljudima likvidirao, posekao i sekao ga je na 7 delova i poslao delove u 7 delova carstva. I rekao, ovako će prođe svaki koji bude puno do Boga. Čuveni Sim, patrijarh. Da li su sebi možda uzeli ime od Sima? Indijska legenda ne kaže Sim, nego kaže Sarma. Od tog Sarma su nastali Sarmati. Odnosno Sarmi, pravimo. A Sarmi lako se transkribuje u Sarmi, odnosno Srbi. I to je istorijski podatak o kojem govore ne srpski istoričari. Kako je nastalo ime Srbi? Nastalo je od čuvenog Sema, koji je u indijskom jeziku nazivan Sarm, i tako je nastalo ime i Srbi i Sarmatija. I zato ne treba da čudi što drevni istoričari Srbe nazivaju Sarmatima. To je još jedno od imena pored Tribali, pored Iliri, Sarmati je još jedno od imena Srbija. I da su Srbi zaista bili ponosni i da su potomci tog čuvenog Sema i da su potomci i da među Srbima ima ne samo potomaka Tirasa, odnosno da su Tračani, nego da su i potomci Izraelovih plemena, govori i jedno od najstarijih pisama koje je posebno sredilo Vinčansko pismo. Evo možemo da vidimo Vinčansko pismo, je pada od hebrejskog pisma. Ovo je sličnost između Vinčanskog pisma i srpske ćirilice. Vinčansko pismo je pismo koje je pisao Mojsije, molim te. Ovdje to ovdje na ovim prostorima. Zato što su ovdje došli potomci Sema, patrijarha, ovdje su došli potomci Gadovog plemena, Judinog plemena, i tu se ispunjava biblijsko proročanstvo, da će potomci Jafeta, odakle se mi potiču, živeti u šatornici. Dakle, ovde imate da su Srbi istorijski mešavina čuvenih trivala,
najznamenitijih tračanskog plemena i potomci Sima, patrijarha. I njihovi zakoni, vi kad pogledate, videli smo kakav je srpski kalendar, to je biblijski kalendar. Gdje vidimo tu duhovnu vezu između jevrejskog naroda i srpskog naroda i zato ne treba se čudimo zašto mi najviše stradimo. Zato što smo se najviše, mi jesmo normalno, a mi smo najviše se čuli te izvorne biblijske vrednosti i zato smo trnu oku nezaborcima, paganima, satanistima, ima smeti u naši zakoni. Kad bismo svi promenili svoju veru i postali kao neki drugi koji kažu mi smo sad neka nova nacija. Niko nas ne vidi ove te nove nacije kako između sebe srađuju. Tako da, evo odgovor na pitanje da li su Srbi nebeski narod, poreklom da, ali da li ćemo biti nebeski zavisi od toga da li ćemo biti povezani sa nebom, zato treba da živimo po Božjim zapovestima da bismo zaista bili nebeski narod.